Teleponi final camp arni laki sumindar adang so arlo arni mati International Women's Day arni lo. Wangso arni phandet pia dang along so arlo phan man pen ki pia sonsi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district along sitami paman pon. Vothalangso serdihu naklam along district legal service authority West Karbi Anglong district mahila samiti atum pen patir piponsi International Women's Day arani mesen pen talon pon. West Karbi Anglong district mahila samiti amai phi renew timung pi pen dun mai phi icon timung pi atum japon si Vothalangso serdihu naklam along mesen pen International Women's Day arani mesen pen katalon aside en pon. So arni ke arni lo special day lo laswani itu ini laswan bosan sih Tuhan suara Tuhan tapi sih pikir dan lo itu dun kita dun nanti mah laswan lang kecipan kecimu dia pansi dak itu kecipong lo lasi dun suara lo deh itu eklen kita main International Women Day program pada dulu lasi program lo itu ini kita kon ajang jel agenda do terus pada ini dia dulu kasang bon itu kemang pun abangke non April ada aktor aktivit karong aja bete awareness doda malak laban non ding itu adim ta awareness mission pendosi ada kalau masa primaradun kesuksi bete along dojot pen kidudun thejima kidudun lonjima osomaradun han koson se chopar edijima laso khani tunno awareness doji phansi pini saigi dengkon. News report KTV News.